Sad taj skup gde ste osudili NATO bombardovanje, interesantno je to da mnogi povezivaju neonacizam za zapadne zemlje, za zemlje zapadne Evrope i da, dakle, ono što je kontra stav svemu tome jeste da vi sa jedne strane osuđujete NATO pakt i NATO bombardovanje, a mnogi vas smatraju upravo sledbenicima one politike koje je... Vi mislite da su samo levičari pravili demonstracije u inostranstvu protiv NATO bombardovanja? Ja znam na desetine demonstracija koje su pravili desničarske, kako ih zove, ekstremne desničarske organizacije. Koje su u Nemačkoj zabranjene, recimo? Ne. Zavisi koja. MPD je parlamentarna partija. Njih isto zovu neonacistima kao što neke zovu i radikale fašistima. Znači, to su te etikete koje se lepe po potrebi. Neko ko je obrazovan čovjek to neće koristiti, a sad ovi, njima je sve jedno, znači oni to koriste. Znači, lepe etikete. Sutra će možda vama zalepiti etiketu neonaciste što ste me pozvali u emisiju, tako da računajte s tim. Znači, ti ljudi imaju titoistički mentalni sklop i onda oni lepe te etikete, znači nemaju ništa pametnije. A ja nisam neonacista, niti se osjećam tako i mislim da je opšta kovanica, sama kovanica totalno budalaština. A Srpska radikalna stranka? Šta s njima? Kako nju doživljavate, s obzirom da je najjača... Oni su jedina srpska partija danas parlamentarna. Dodao bih, nažalost, zato što bi volao da ima još nekih parlamentarnih srpskih partija, ali oni su jedina srpska partija danas. Ja nisam simpatizer. Imaju monopol, čini da se na tu priču. Ne zbog toga, nego bilo bi lepo da postoji još neko ko bi eventualno mobilisao tu srpsku nacionalističku... Mislim da bude još neko možda tvrđi, ha? Može i tako se kaže. Da li vam se čini da je Srpska radikalna stranka mekana po pitanju odbrane srpskih nacionalnih interesa i uopšte građana Srbije u samoj Srbiji? Te priče Srbija Srbima koje zagovarate. Pa dobro, oni imaju svoju priču. Oni se nisu nešto trudili da nas zaštite kad smo bili hapšeni na nezakonit način, kad je grad blokiran. Dobro, vi ste za Srpsku radikalnu stranku u Novom Sadu, čini mi se u knjizi, napisali da je konformistička i da je mekana, ajde tako da kažem. Ne tim rečima baš, ali konformistička ste upotrebili, čini. Ne, napisao sam da je bilo razočarenja za mnoge nacionaliste u Novom Sadu kada je došlo pošto smo očekivali drugačije nešto. Ali dobro, mislim, to je njihovo pravo, oni treba da vode politiku kako misle da je najbolje. Tako da, što se tiče patriotizma, imaju moje simpatije, u nekim stvarima nemaju, u ostalom. Da imam neke velike simpatije prema radikalima, valjda bi se učlanio u radikalnu stranku, ne bi... Sad, ono što vi zastupate, dakle, nacionalni stroj, nazovi nacionalni stroj za koji tvrdite da je to neki pokret bez lidera, a s druge strane imamo, eto, u Vojvodini isto jedan pokret, zove se 64 županije. Da, koji također nije registrovan. Koji isto tako nije registrovan, dakle, u kojoj je pretežno mađarska omladina. Pa pogledajte, recimo kako to radi. Ali čemu to vodi, gospodine Davidoviću? Čemu vodi šta? Vodi to grupisanje u takve pokrete srpske i mađarske omladine. Pa ne, nije to ništa loše. Jedno što je loše što postoje dvostruke aršine. Ako se setimo one skupštine Vojvodine kada je traženo od Republičke skupštine da zabrani organizacije, pa je tamo nabrojano gomilu nekih organizacija, i onda su radikali želeli da tu na taj spisak stave i 64 županije, međutim, onda smo videli kako se treba boriti za nacionalne interese kad su mađarski poslanici to sprečili. Zato što oni se drže zajedno i mi možemo samo da im zavidimo, dok mi Srbi to ne radimo. Nas niko nije zaštitio. Iako su kršeni, znači 16 puta je prekršena Ustava, recimo. Ja to u knjizi navodim koji članovi i zašto. Na našem slučaju tada. Da ne spominjemo zakon o krivičnom postupku i gomilu drugih stvari. Znači, Srbija, smatrate Srbiju nezaštićenom, međutim, nismo se pozabavili onim na čemu ja želim malo da je potenciram u emisiji. Dakle, u zemlji Srbiji, siromašnih građana, gde je možda 5% ljudi bogato ili 10% ostale sve, čini mi se, ne postoji, dakle, taj srednji sloj i tu delimo tu svu istu sudbinu i, dakle, kako kod se uzme, da li Srbi ili Mađari, da, to je lepo. Da li onda to floskula? Pa ja mislim, ako ste pročitali knjigu, da ste tamo videli da ja prema Mađarima gajim poštovanje i da mislim da mi s Mađarima moramo da očuvamo po svaku cenu dobrosusedske odnose u samoj Vojvodini. Tako da, što tiče toga, mislim, s Mađarima ne bi trebalo da bude problema. A s kim treba da bude problema?
Mislite na nacionalnost? Da, rekli ste s Mađarima ne bi trebalo da bude problema. Pa s Mađarima ne bi trebalo. Pa treba bude problema sa onima koji pozivaju na oružje, koji sami prave probleme u Srbiji. A sad, dobro... Ne mislim, ja imam stvarno... Ne na nacionalnoj osnovi, nadam se. Da ste to rekli, sa Mađarima nema problema. Ne, govorimo o organizacijama, tim nacionalnim organizacijama uopšte. Dobro, ja ne znam da u Srbiji postoje još nekih organizacija koje postoje, a da su na nekoj nacionalnoj osnovi. Kako ne postoje? Imamo sve nacionalnosti u Vojvodini imaju nacionalne organizacije. I one su militantne? Pa mogu biti. Mogu biti. Imali smo slučajeva razni. Ne govorim samo o vehabijama, nego i o nekim drugim. Pogledajte recimo s obzirom da smo se dotakli Roma, znači da li ste čuli za neki slučaj da neki građani romske nacionalnosti odgovarao za rasnu mržnju, ako imamo gomilu ubistava, gomilu... Gde Rom ubije Srbije? Da, i to ne samo zbog pljačke, nego i zbog nekih drugih stvari. I to vi smatrate da je to na nacionalnoj osnovi? Pa na rasnoj ili nacionalnoj svejedno. Ja sam u knjizi naveo gomilu slučaja koji se dešavali. Da, i rekli ste Garavi komšija, čini mi se, srpski Garavi komšija, nek se Srbin ne iznenadi kad ga njegov Garavi komšija iznenadi sa... Da. Recimo tako nekako, ali dobro, to sad malo se izvuči iz konteksta. Dobro, zašto jedna pretežno neškolovana nacionalna zajednica ili etnička zajednica u Vojvodini može da ugrozi Srbe u Vojvodini? Pa to su slično govorili i početkom prošlog veka za Arnaute, pa smo ipak videli da može. No, mislite na Kosovo? Da.